na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mo eni dedi kan ye danya eni dedi kan wo so pay attention TV so a mesre wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase ohabia enam Ghana no because intention so na sese nyina ye nam a ye de boye bra akra circuit court kwa asetena enipa mako enan ene edom be pie mu na nanu ya ene nkramantem ha ya eye Swiss Port Cargo Terminal Aviance Cargo Village Kotoka International Airport ene Kotoka wiemshenjira bia ha eneja na kwabofo eye na Country Control Commission ebo madwuma wadre wo hwasa nu bone hudwa Ghana se ye yaje bundimbone enti ye bepepa ni nyina se ene correction fluido se eraser anako ta na yakwakope ye de bepepa ni nyina e de afiwo kakra te se omu gina wa no mo bio mani pa se aboa owo a wo pe obi aka no na no na omu gina wa no mko hu se ya loading boxes bi ena box ye bi sa se den na wo mom so oh eye artifact ya te se enua ya sin ya aboduaba aboduaba ya sin ya mo de kwa am so ye de Netherlands na economy se koli ya de kop eneja ye fa machine mu ba kwa anom so bibi anim amonko na ekona enopani ba ko se da bi ese ye bo kirehwe ase da ade yi koi a musi ye nua amasensen a ekoi emuduro ni so ase ye aboro so ye be bo kire ye bo akire yi sa boxes nyina si wa ye nkohwa ene pada bi na wom na pada de sam pada anaye kokonte pada anaya kwe pada yayam enom so yedi yenim de wo na no na ene na kopofo mpanifo ensa so enipa mako enan eye Gali Basuli Josiah Baini Emmanuel Minta ena kwabena ampofu anti me ya so wokura medin ampofu kura sanka ne din ho kwabena ampofu anti ena ye che wom na mrantie ni ene ye don be pie mu wo court ho no for macho menu na metro men so de nka tadwuma we hwe omu ne tu ene bole pa wo so ma bobbo wo mo battery ni enye nkwala battery kra enye nkwala battery na no na omu bo akire no na se ya tete slabs no ya tetere no maku aduoso miensa 73 slabs ena ye cheye na nebra na kwafo de won be pie mu e wo court oba apani a wote na dwam e Sted nam awokwadum wono ene ye de kwadu ahoro mako enan abo emrantie na kwadu a ye de abom no emrantie ni nyina anye wo mfom so antum they pleaded not guilty eno ena na kwabomfa ni fon so sere court ne se wo sere court a wo ba ye nyina e ye remand ena wo sere se ye omu ye nhwehwemu enti court no o sere pa ese ye remand wo enko wo mankasa omu custody na nyame ya ma mebusome no ne da etosu ensia yen san fa wom emepiem e wo court ho na court na hye se ene animanim ya wom hwe se wom de sa enubone a wom chi ye nyina ebekọ ede akwakọma Ghana Standard Authority na wom abo akire hunu se eye kokain yankasa anase eye den na mrantie ni mu ensem a wom kacha aposifo anase na akopofo eche se abrantie bi a ye friend Patrick ono ene de niema emane yese yemfa nko Netherlands emano na omo paake niema ni nyina epo bosome ne de toso edu 9 na yakwasiada eno dispatch niema ni nyina e de koma shipping logistics a ene ehu akwakoba asem anope ya na eye na kopfo eye na Country Control Commission for Jamaican Tente e de emrantie ekinti na wa mako enan ebe pie mu e wo circuit court na menua menimse cocaine so ye de bole ene eton ana edi hudwa sanse branche no ma betia ebi abopa o ka se ne ese omokoso ati menua anka nka yema o nanso we dia betria ketiketi enze cocaine ene yesusu se omudi hudwa na ne enti ameka se cocaine yesusu ese eye ne se asat now yemfa sa cocaine ya ye ka ho asemi enkoma Ghana Standard Authority emo munye nhwemu ma ye hu se eye cocaine krojen sanse kromo ya ne eti na cocaine etimida na ekokonte enti anhwe ye ne ekosisu de apika se eye cocaine not na ekoye test wie na ekokonte powder ana esam de ana ese eno ya samfoforo me na oka se na kofo ebedu court wo adesire de ba akope enom de be court na nim se yan remand them rantie no remand the pen omo bepe
na remand na omo bepe na omo sere court se court na remand om na edi kan ne se omo guso ye nhwemu na nhwemu na omo wieye afe kura na sem no omo pe ne pomasibre ehu se hwan na ka ho aye be chi nipa nan no e de aka ho hwan so na esi Ghana ha akọ no sa enuboni aye susu se ye esi Ghana ha akọ no hwan na ọkọ akọhyiaje hwan fie na ekọ ka be na be ba be fa enu kura omo so omo nu ba bia eti enya bote ya to so mienu omo se omo fa sa eniema ye susu se eye nuboni enkoma Ghana Standard Authority enti se ne ye gina so people eka se eye koke na hwe ya ne yanka ne yie nti afi na omde kwakoma GSA4 na wo mo so agbo akire ahwehwem ye kwa kohwe emudro weti no eye sen emudro ne ye sen na afi ya hwese eye nokura pa se eye kokena na ne se wo le ka wa no anu se we de doko se kabre ya bayre no sa pepepe na no na omo court na ma ne pe na court se gbo mo na mo de ma asa ma ba me de mitini fie enti se mo pepe date na ma remand wo mdia ene eme so mate me remand wo mo kwan prison police and ye nhwemu na kofo ye wo se oso tie ya kachi me no ka sei eye oba afeni sedinam awo kadu wa remand embrante mako enan ni nyina ese yemfa omu nkosie na kofo ekokum na embrante nan ma me bobo omudi emfa enkyere we embrante nan ye wodi kan no ma me mo ni dini yemfa mo asanse enipa enan na ene ye do ma be piem e court no wo munye enipa enketo akra na o hwe ne ebra ye do me piem na ye kenkan ensem no e de akere wo mo na obi eni wa woje ni mfomso e de atu mu wo mo kire se ko edu e de abom da bi o ko edu no kure bia enim esa na prosecution no e no ma lawyer for adwen akobenkrom se ni etie bia no o me prove o mo innocent ni odi kan eye Galeba Sule na to so mienu eye Tvgh na to so miensa eye Emmanuel Minta ena na to so nine na ye me yakura wa branje se Ali ensreme dokura mi din Emmanuel ampofu anti na ye boni ni wa court wa no bi eche na ni be hwe me na me dey we on frame abusuam wo fi na bu Emmanuel ampofu den ampofu anti ya wo ampofu a wo pipe ne one ampofu a wo tire aha nti wo mo ya point obi ase ama na anim ga na me dey bi wo fi na abusuam na se o ka we ampofu a oton koke odi koke hudwa o ka gara ba ise me yam hye me ka se ye me nkrofo yi na nim so nkrofo ni bia ndi ya gare ba kan news enye wa gare ba oton koke oton koke Epientua Accra